Jan kelon ka Durmot Statue jong Messi Kolkata bat ensa pelaj ka Argentina ya ka squad list World Cup arajar pun riu la syaik arp kendai terik lani menta kamit arp pra terik. Sisnem menshua bau Messi ula poi syakari India kata hau benai Desember snem arajar pusan. Kabala pli perdaru ya ka Durmot Statue jong Messi Kolkata. Kadur Statue jong Messi kebala sna kubah new peput ka jingjrong. Henry kebala kendit menta kadai bakane ka Statue jong Messi kladon ka jing syung sir. Kabala ban klem no ha kano kado kapor na ka jingbe jong kal air. Kabala pen iru ya kadur bala te saudong da kitelai barok ban pin kenrino sya ka wipat ka jaka ka bakhamba. Bar kadur mo jong Messi latei ha India ha ka jingken mau burom yau ne orang lekai football pakan sajo kari Argentina ubayalam panjo World Cup hosnem arajar poar. Bat kebala donru war ka jing syak keno ba ke India ha ka jaka bat penbha ya kimadan football henrek la penlut kai penban ya ka pisa da ka basna ya ka Durmot jong Messi. Kadba bun kiwe kiri kiba klain bora ke pertei kena depan pelaj lupa ya ke squad list nagamta ke World Cup arajar pun riu kata kum ke Brazil ke France ke Germany ke Spain bat kiwe kiweru. Henry ke Argentina keempat pelaj hadu menta Henry bak Argentina kan supply noe ke squad list nagamta ke World Cup arajar pun riu menta kemit arpratrik lani lasai menstep arp kendai tarik. Ki kubor ke Argentina bila kamru bakirang lekai kum Nico Paz, Juliano Simon, Thiago Almada, Nicolas Gonzalez, Nahuel Molina, Ezequiel Palacio, Lo Celso. Kila don mentah hak training camp jong Messi ban penkre hak ke World Cup. Wadlak Argentina keempat pelaj setia ya ke squad list adu mentah. Kebang nang ap kemelinti bangen sayo ya kena ka squad list jong kari Argentina menta kamit lani hadu lasai step ke arp kendai tarik. Ka Argentina menta ka don haka grup J har ringkat ke Algeria, Austria, bat ke Jordan. Bat ke Argentina kan sami madan lingkong persyai ke Algeria haka kat nyu tarik haka por ndrusteng men step. Kublai sibon.